raini sobit amwochi kongoi Jehova amun kokoribech ak kondoisewech en wikit komugul kong'eten kebesien wikit nikonye. Namache akat inenwech tugul oleimiten alechin Bwana Yesu asifiwe. Ko kibaibai kot mising amun kakondoisewech Jehova nekaketuyechi kora kibagenge sobit kelosu inendet en otisiet nebo betutab raini. Nomi kibagenge ko Mrs. Chirchir ak kaniset nekaibwok tuyet ko AGC Keongo. So atochin sobit kinam tugul kibagenge kotar kikesu ak kemwochi kongoi Jehova en chekakoyaiwech. So yekibendi kinome kebendi kemwoe ng'alek chemi Habakuk kurgat 2 ak koitet 20. Ako mi Jehova hekalunyin netilil, ngosis emet komugul en tainyin. Ongesawa. Jehova kwanda, Jehova weri, Jehova tamirmiriet netilil. Anyone taing'ung Jehova en kaming'inetab kee betutab raini. Sobit amwaun kongoi Jehova amun koindoisewech ak iribech en wikit komugul. Neamengei kilosun Jehova nenyon amun ikonech kora Jehova nenyon kabelisiet en atkai tugul. Tilile Jehova, tilile ot kabwatutikchok. Tilil kora Jehova nenyon akot ng'alalenyon tugul sobit koek netorore kaineng'ung. Ara nyon Jehova nenyon ak itawalan ot en sobenyon betutab raini. Sobit ot Jehova nenyon yekikonin ot otisiet. Kobit kora Jehova nenyon iyai mageng'ung en tuguk tugul. Ara ngobunchi ndoronotet ak kalosunet amun asakoyoni en kainet nebo Jeiso Kristo etindenyon. Amen. Kibendi kemwoe kayanetab chekiyokto. Ayani Jehova kwanda, kamuktoindet, yoindetab kipsengwet ak ng'wony, ak Jeiso Kristo werinyin, nekikinege, kiptayandenyon, nekikimanach en tamirmiriet netilil, ak kisibergei ak Maria, kikinyalil en bolotetab Pontio Pilato, kikikartat, kime, ak kikitub, kiwoldab chekikobek, king'et en betutab somok, komong en chekibek, kiwo barak kipsengwet, ak koteben neutab tai nebo Jehova, kwanda, kamuktoindet, tunyone kokeny, korwokyin chesoptos ak chekikobek. Ayani tamirmiriet netilil, kaniset netilil, nebo emotinwek tugul, yamdaetab biik chetililen, nyoetab kat, nebo chalwogik, ng'etietab borwek, ak sobondab koikeny. Amen. Kilasu Jehova nguna, nengonega perurenyi. Kilasu kwanda ak Jeiso, ak tamirmiriet netilil. Amen. Kongoi mising nan kebe keib boroindo nebo saet ne angen ale imokyinigei kiy ne ikose tendetaitab Jehova betutab raini ko amun imiten en olombo gaa kobit ketestai tugul kibagenge kesa kondoisewech Geoffrey ako kotomo kebendi kenyoru tiendo nekilosunen Jehova en kitabusiekchok 37 nemwoe kole arikchinin Jeiso.
Kangewech kongoi en tiendo nekokenyoru, ongebe taitab Jehova en saet, ongesom. Kiptayat en kainetab Jeiso, kangebwan taing'ung Baba en kasari, sikewech kongoi en ripset ak chomyet noton nekoriribech. Kongoi Kiptayat amun koitononwech en wikit komugul Kiptayat, akoi nguni kemi kechomegei Kiptayat keweche kongoi. Kiptayat en kainetab Jeiso, kot komi kiy agetugul nekokyai Kiptayat nemonomegei ak taing'ung, ko kakisom Kiptayat kele sinyoiwech kat, simakesoi Kiptayat, akot keibu makutik kobwa taing'ung Kiptayat, komuch kokasak en taing'ung Kiptayat. Kiptayat en kainetab Jeiso, kangebwan taing'ung Baba, sikewech kongoi Kiptayat en betutab raini, keweche kongoi amun en ripset noton nekoriribech Kiptayat kong'eten en January Kiptayat akoi arani bo 8 Kiptayat. Keweche kongoi Kiptayat amun koiribech, koindoisewech, koikonech okot kimnotet sikimuch keboisieun Kiptayat. Kiptayat en kainetab Jeiso, kiweche kongoi Baba amun koitononwech, ako en nondo Kiptayat sikemi kesobtosi en betutab raini. Kiptayat en kainetab Jeiso, ingen icheket chemiondos Kiptayat, kamutu kobwa taing'ung Kiptayat ale itestai irib icheket, ikochi konyoiset nebunu taing'ung Kiptayat. Si en atkai tugul Kiptayat, yemokomiten ot en korikwak, komi en kitandok en sipitalisiek Kiptayat, kokasa Kiptayat ale itestai iberur icheket, ikochi kosobet nebunu taing'ung Baba. Kiptayat en kainetab Jeiso, moutien icheket cheruto en kasarito Kiptayat, kobune karisiek anan kobune melisiek, kobune akot ndegeisiek Kiptayat, kokamut icheket kobwa taing'ung Kiptayat ale iripsechi icheket, imut icheket kot koit elebendi komi kochomegei Kiptayat. Ikun ndereba en chombo agetugul nebune Kiptayat, si en atkai tugul Kiptayat kobunchin torornotet ak kamuktaet. Kiptayat en kainetab Jeiso, kangewech kongoi Kiptayat amun koitoretech, koitoret ot serkalit nenyon Kiptayat, koindoisech icheket Kiptayat en atkai tugul. Kiweche kongoi Kiptayat amun itebie kobotech, koikonech kalyet en emoninyon Kiptayat. Keweche kongoi Kiptayat amun itesetai ikonech kalyet Baba. Kongoi Kiptayat amun iribech, kongoi amun mebokoktech Kiptayat. Keweche kongoi en nondo Kiptayat amun koindoisewech, koikonech kamuktaet nebunu taing'ung Baba. Kiptayat en kainetab Jeiso, kangewech kongoi kora en takitariek chekikochi ng'omnotet sikomuch okot konya biik chemiondos Kiptayat. Keweche kongoi Kiptayat amun koitoret icheket, koikochi ng'omnotet nebunu taing'ung Kiptayat, sikomuch okot koboryo ak mionitok koit emenyon Kiptayat. Keweche kongoi Kiptayat amun koikochi ng'omnotet nondok nebunu taing'ung, si en atkai tugul Kiptayat komuch konyaech ak koribech Kiptayat komie. Kongoi Baba, testai ikochi ng'omnotet, testai ikochi kimnotet icheket. Iberur okot family chechwaket Kiptayat, kingen kele moruitos icheket, borchingen Kiptayat koker kole kakonech afya nondok nemie Kiptayat. Keweche kongoi Kiptayat amun iribe icheket, iribe family nenywanet Kiptayat, ingen lokwak, kokasa Kiptayat ale itestai ikochi kimnotet icheket, ikochi okot kamuktaet, ikochi ot makutik chebo mugulelwekwak Kiptayat, si en atkai Kiptayat kotororin ak kowekun kongoi. Kiptayat en kainetab Jeiso, ingen any amdoik Kiptayat cheboisieun Kiptayat en atkai tugul Kiptayat, ingen icheket kong'eten koit mioni Kiptayat, ko kikobur ak kosoe Kiptayat kokurin en atkai tugul Kiptayat. Keweche kongoi Kiptayat amun kirikochi kimnotet, kirikochi kamuktaet nebunu taing'ung. Testai iberur icheket, testai ikimit family nenywanet, ikimit okot lokwak Kiptayat, testai iberur icheket, testai ikochi kimnotet, ikochin ng'omnotet nebunu taing'ung, si konai ole ripto akweng'ung Kiptayat, ak komuch en atkai tugul kotororin Kiptayat. Kiptayat en kainetab Jeiso, mokiutien lagokab sugul chemi en gaa en kasari Kiptayat, kokasa Kiptayat ale itestai iberur icheket, ikochin kimnotet, ikochin ot ng'omnotet nebunu taing'ung, ikochin kamuktaet. Kiwekun kongoi Kiptayat amun koririb lochutok kong'eten kinkoker sugul akoi kasarito Kiptayat komi kochomegei. Kewekun kongoi amun iribe icheket, testai irib icheket, testai ikochi kimnotet, testai indoisechi icheket Kiptayat en atkai tugul. Kiptayat en kainetab Jeiso, ingen family chechoket, kasa Kiptayat ale iberur icheket, ikochi kimnotet, ingen boisionikwak chemiten en olimbo gaa, kokasa Kiptayat ale itoret icheket, ikochi ng'omnotet noton nebunu taing'ung, sikomuch ot koboisieun en atkai tugul. Ikochin kimnotet sikobois ot en mbaronikwak, ikochin kimnotet sikomuch okot kobois en ole boisien Kiptayat, ingen ofisisiek tugul ole miten icheket Kiptayat. Kokasa Kiptayat ale iberur icheket ak ikochi kimnotet, toret icheket Kiptayat ak ikochi kamuktaet nebunu taing'ung. Kiptayat en kainetab Jeiso, moutien any biik tugul chemi emoninyon, miten agenge Kiptayat chemara komeyo mugulelwekwak Kiptayat, cheibwote kole wany
tepto ano en kenyinitok Kiptayat. Kokasa Kiptayat ale iberur icheket ikochi kimnotet, ikochin komong'unet en sobonwekwak Kiptayat, sikomuch ot komong'un en atkai tugul Kiptayat. Iberur icheket ak ikochi kimnotet Kiptayat, ikochin okot kobwat kole mi sobet age matkoik ni kityo Kiptayat, ikochi kimnotet icheket Kiptayat. Kongoi any baba amun iwendi itoretech, iwendi ikimitech, iberurech ak indoisewech, ingen ropta nondok nekorikonech. Kokasa Kiptayat ale itestai iberurenech Kiptayat, testai ikonech kora kimnotet sikimuch ot keboisien ropitok Kiptayat, konech ng'omnotet nebunu taing'ung simoik buch beek chekonech Kiptayat akoi chotok chebo kolosunet en atkai tugul Kiptayat. Kongoi Kiptayat amun iwendi itoretech, iwendi ikimitech. Chamamuch asa Kiptayat kosoiwon tamirmiriet netukul amun asoe koit kabarasengwet en kainetab Jesu neyetindenyon. Amen. Kwandanyon nemi kipsengwet, ingotililit kaineng'ung, ingonyo kounoteng'ung, ingoyaak en ng'wony makeng'ung, kou yekiyai en kipsengwet, konech raini amitwogikyok chebo ra, ak inyoiwech kalelutikyok, kou yekinyonjini katelelwech, amemutech olemi usit, ako sorwech neya, amun eung kounotet, ak kamuktaet, ak torornatet, akoi koikeny. Amen. Kongoi mising en boroindo nekakeib nebo saet, kakwai Jehova nemie ako tesetai koityin magutikab mugulelwekyok. So kibendi kebeberta neakoini lagokab Sunday School sobit kolos Jehova en tiendo netindo ak ityan komwa ng'alekab metit. Kochokotin lagokab Sunday School. Losno Jesu kora en kanutik chuk kekurenon Abigail Cherotich amamwowon ng'alekwak metit chemiten kitabutab Ramanik 12 kokoitet 21 komwoe kole amen koterterin yoityet akoi terter yoityet en nemie.
Losunot Jesu. Amen. Losunot Jesu kora. Amen. En kainutikyuk ko Ronald Abel Kibet momwon ng'olyotab metit nemiten kitabutab tienwogikab kalosunet kurget 23 ak koitet 1 komwoe kole Jehova mestowondenyun mororwong'et. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Faith Chebet. I want to share a memory verse from the book of Jeremiah chapter 29 verses 11. It says, I alone know the plans I have for you, plans to bring prosperity and not disaster, plans to bring about the future you hope for. Jeremiah chapter 33 verse 3, it says, call unto me and I will answer you. I will show you wonderful and marvelous things that you know nothing about it. Tienwogikab kalosunet kurgat 23 ak koitet 4 komwoe kole maiwe yoityo amun imi koboto. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. My name is Abel Kiprot Shadawa memory verse from the book of Ephesians chapter 1 verse 2 and say, may God our Father and Jesus Christ give you grace and peace. Psalms chapter 102 verse 24 and say, God, do not take me away now before I grew old. Kongoi mising lagokab Sunday school ngoberurok Jehova amun kaolosu inendet otestai koboisiechi Jehova en ming'inoteng'wong sikoberurok ak kokanapta koten yetuneng'wong tugul. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo sirutik chetililen. Ako tomo kenyoru sirutik chetililen, kenyoru tiendo 198 nemwoe kole asubun Jeiso.
Kanamwachi Jehova kongoi neo mu betut age nekararan nekakochomwech kora sikobit keityi tuiyenyi. Amwae kongoi eng kebeberwek chekakebunu kong'ete kangetou tuyet akoi yu kimi. Ne amache atachen kora eng boroindo age nekararan nekakochomwech Jehova sikobit kenyoru sirutik chetililen. Kotomo kebe taitab Jehova some anan kotomo kesoman sirutik chetililen kokan kebe taitab Jehova eng saet ongesaw. Kan kebwa taing'ung Jehova nenyo ne kamuktaindet ako laitoriat. Kongoi Jehova amu ichomech, kongoi Jehova amu itinye panganutik chekororonen akobo agenge eng biikuk chetakosoptos Jehova eng ng'ondet. Kongoi eng sirutik chetililen chemi tainyo ne kandegei taing'ung Jehova amu chekuk sirutichu ako chekuk biik chekeyomchin logoiwek chetililen. Nekasom kaberuret neo mising, som kora tamirmiriet netilil sikobit kong'alal Jehova kou ye kokong'alal oin tugul amu kasa akayan eng kainet nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Kitesetai kenyoru kanetisiet nekokenyoru eng kitabut anan nekokenyoru eng kitabutab Samuel. Ko ng'oliot neo nekokitonone eng yo kakebunu kasarta nekoi mising. Ko ng'oliot nemwoe kole boisietab tamirmiriet netilil eng emetab biik chesoptos. Angen komie ale koyebit ako koisubu komie akoi yu kimite betutab raini ko kokitonone sobetab laitoriat netai nebo emetab Israel ne noto ko laitoriat Saul, chito nekibunu oretab Benjamin ako kibunu kaita nebo kapkis ne kokisubu kit nekeikeit atebenyi kangoistogei tamirmirietab Jehova ne kakeker tuguk chenekit 16 chekiyaak eng sobetab Saul eng kenyit nekisire ne betutab raini kebendi ne nekit kobo 17 akitya kebe kikesunote. Moche anyun kebe kesoman eng kitabut nebo Samuel netai kurgenyi ko 28 kaitenyi ko 14 akoi 19. Samuel netai kurgenyi ko 28 kaitenyi ko 14 akoi 19. Ani ale yekainyoru kebendi kesomani kenyorchini kartasisiek kyik eng chebo kalenjin ko 294. 294. Akilenji inendet tinye itondo neu ne, akile boiyot netokosu, akilochi ngoriet. Akinai Saul kole Samuel inendet, aking'uru kot kotiny togenyi ng'ony akokutungchi. Akimwochi Samuel Saul kolenji amune si maimutwa tokos. Akiwolchi Saul kolenji atinye nyalilda neng'wan amu kabwa Filistik kebargei ak kometo kamuktaindet amakowolwo kiy eng maotik anan eng karwotitoosiek, notok anyun kakurin sikobit iborwo kit nayoe. Akile Samuel amune sitebena ako kikometen Jehova akikoek bunyondeng'ung ak kikoboisiechigei Jehova kou yekimwa eng ane akikobeteni Jehova baunatet akokochi chitab kokweng'ung inendet ko Daud. Amu maikasit kutitab Jehova amaisuldechi neregekyik chekoromen eng Amalek. Kokaweun anyun Jehova kirani amu noto. Ako kinyindoi Jehova Israel eunekab Filistik koboten akinye ako mite mutai koboto inye ak weriu. Ako kinyindoi Jehova lugetab Israel eunekab Filistik. Alek chekakong'alal Jehova koboisie Samuel. Nganda ng'alali Samuel komi emet nebo oeng kokakomanda ing emoni akitya kowekyigei emet nebo oeng kokapkokure Saul koboisie chepsokeinik. Ng'oliot nekinyoru eng yo komwoe kole chito nekakoistoegei tamirmirietab Jehova konami kong'alaldos ak biik chekikomanda eng emet. Inami kocheng'e biik chekikomanda eng emet chechoto ko biik chekikobek asikobit kocheng akong'alal kibagenge. Amu kangokakoistoegei Jehova Saul amatokong'alal ak Jehova, ingen komie ile Jehova ko tamirmiriet. Jehova ko inendet ne tamirmiriet koyai kwo kocheng asikobit kong'et Samuel. Kekas ing koito nebo 15 kangokaketau eng 14
kokangokurso chepsokeyot nekingorse kokur Samuel kotokos. Konyokong'alal Samuel kolechi, kakimwochi Samuel Saul kolechi amune siima imutwo atokos. Kipkocheng biik chekikakomanda ing emet. Kipkocheng Samuel nekikakomanda ing emet. So yo imoche inai biik chemami tamirmirietab Jehova koboto ichek, ko biik cheng'ololdos koboto biik chekikobek. Kaet siret kole mong'alal ak biik chekikomanda ing emoni chekikobek. Koesio Jehova. Asikobit koesio Jehova, ko bichoto komite kiwango age netom keita icheket. Bichoto komi eng tamirmiriet. Neche kotokemi eng borto. Kwamu bichoto komi eng tamirmiriet, ko emet nebo tamirmirik komakichomchi biik chemi emoni kong'alal ak emetab tamirmirik. Amu bichoto komi emet age neter nemau nekimite icheket nguni. Ayani ale matoo ng'olyondoni nginyein nekiker biik chebendi kong'alaldos ak biik chekikobek. Yakakobit kaimutik kobendi biik korutechin biik chekikobek eng emet sikobit kong'alalsechi. Kiker biik chebendi kosoe eng kererisiek. Kiker biik chebendi kosoe eng kebeberwek chekibekyi biikwak. Ko yakayai biik kouno komelen ile kit nekararan. Yakayai biik kouno inai ile kakobit betotet ako kakobit yoityet eng emet. Mi tuguk checham koyoe biik korutechin kobwoti biik chekikobek sikobit kong'ololchi. Kenai ile boisionoto koyoe chepsokeinik ichekes sikobit kometebe kele amune. Amu boisionoto koyoe chepsokeinik ichekes. Kangomoche kocheng Saul kong'alal ak Samuel, komacheng chito age, acheng chepsokeyot. Macheng ng'omutik amu kimi biik cheking'omen is chekimi emetab Israel. Lakini macheng ng'omutik, kap kocheng chepsokeyot sikobit kong'alal chepsokeyot ak emet nebo tamirmirik kokur Samuel. So noto yo iker emet kobendi biik korutechin biik, yeker emet kobendi biik korutechin biik kwak kikobek ak itya konam kong'alal tugul kibagenge, inai ile kakobut emono. Mi terchinet yo kakikochi tekisto biik chekikomanda eng emet amu boisionik chekiyai. Nganda kamwa siret kangong'ololi Solomon weritab Daudi kole icheket chekakomanda eng emet kosubi ichek boisionikwak. Makomi boisionik chetong'etu eng emet. Imuch ine kong'et boisiosiek chekikayai lakini makotinye boisiet age netokoyoe. Ko ni anyun kawo Saul ak itya kocheng Samuel. Kekas kit nekamwochi inye Samuel Saul, kolechi mutai kapkoria kemi tuwai oli tugul, inye ak werikuk aeng. Noni ale kingen Samuel betut nemee Saul. Noto amune sikobit kakiyet kele mong'alal ak bichotok amu tinye kimnotet bichotok eng biik chetinye borwek. Noto amune sikobit kotinye kimnotet setani eng biik chetom kotebe tamirmiriet anan biik chetom koba tamirmiriet. Noto amune kamwa Jeiso kole kawe kipsengwet ak yaitite kipsengwet ayakwok tamirmiriet tilil. Koboru kole boisietab tamirmiriet tilil eng emet ko missing nganda maikuitos biik chemite eng borto. Lakini icheket chekakosob eng tamirmiriet kokuitos kole ne kamanutietab tamirmirietab Jehova. So ng'olyon nekakinai eng yo nekamwa ale ng'olyon nebo 17 nebo atebetab sobetab Saul, ko nakamwa kole kinam kong'alal ak biik chekikobek. Tos tokong'ololi ak bichoto rani? Tos konyiti biikwok anan tos takorutechin biikwok biik chekomanda eng emet? Abikose kole biik kimoche keryei mayek sikobit ipkeng'ololchi kererit. Abinyoru biik chemwoe kole kimoche kinage chego kererit asikobit kenyoru berurto. Ko ma oret nebunu Jehova noto. No ko oret nebunu kimnotetab mesundeito. Amu kimite mautik chekimi emetab Israel. Kimite akot tisik. Na ile kingowendi Saul ko kikakoesio Jehova kong'alal eng inendet, koboisie Urim, koboisie mautik ak koboisie karwotitoosiek. Noto amune kangwak itya kocheng chepsokeyot, koyai kokur chepsokeyot tamirmirietab Samuel kotokos. Bendi kesomani kaitet kora nebo 16 akoi 19. Ani ale kakesoman eng 28. Namache keketyike yoto sikobit kenyoru ng'olyot neisubi nebo 18. Akile Samuel amune siitebena, ako kikometen Jehova ak kikoek bunyondeng'ung. Ak kikoboisiechigei Jehova kou ye kimwa eng ane. Ak kikobeteni Jehova baunatet ak kokochi chitab kokweng'ung, inendet ko Daudi. Kamwa eng kaitet nebo 16 kole, akile Samuel amune siitebena, amu kikometen Jehova ak kikoek Jehova
bunyondeng'ung. Ng'olyot nekinyoru eng yo komwoe kole yakakoistogei tamirmirietab Jehova eng chi konome koeku bunik chichoto ak Jehova. Ako mami kiy neya kosir koek chi bunyoto ak Jehova. Kergei ak yokoek chito bunyoto ak sigikyik. Kergei ak yokoek chito bunyoto ak biik checham kotoreti. Inome kobitu bunyondit eng kwenetab Jehova ak chito. Anai anyun ole angot ko kabit bunyondit eng kwenetab Jehova ak chito kotamne eng chito. Amu kai ngobitu bunyondit eng kwenetab chito ak Jehova ko lazima korong kakobit bunyondit eng kwenetab chito eng chito. Amu kenai ile kangonam koistoegei tamirmirietab Jehova Saul konam koek bunik biikab konyi. Kokiyakesoma ng'olyonoto. Kikakesoman kele kinam konyor Saul bunik eng biikab konyi. Kinam koek bunyondenyi osotyonyi. Kinam koek bunyondenyi Jonathan werinyi. Kinam koek bunyondenyi biik chekicham koboisie tugul kibagenge. Biik chekicham kobendi luget cheu Daud ko kinam koek bunyot akitya konam kona Daud. Kinam koek bunyot kiboitinikab Jehova, bunik kiboitinikab Jehova. Ibwoti kobare tisik. Kit nekiyai Saul nemakararanit kobar tisikab Jehova ak kong'em nganaset nekibo tisik. Kot ko makomi tisindet emonoto. Ipkochilil kityo ngon werit agenge amu kimwoe kele kibar tisik 80 eng betunoto. Ko nekamwa siret kole kakoek bunyondetab Jehova Saul. Nengesoma ng'olyonono akose ale tamaitchi betut neeku chi bunyot ak Jehova. Tamaitchi kasarta nekoek bunyondenyi Jehova. Nyigis ng'olyonono ako korom mising. So nekoibor kole echek chetaketinye kamunget komenye tamirmirietab Jehova. Inye netaitinye kamunget komenye tamirmirietab Jehova. Iribkei simait betut nekoistoeningei ak itye oeku bunyot ak Jehova. Kakoek bunyot Saul nebo Jehova. Somani 19 eng yoto kora ketesetai 18. Amu maikasit kutitab Jehova amaisuldenyi neregekyik chekoromen eng Amalek. Ko kakoyaun anyu Jehova kirani amunoto. Ako keny indoi Jehova Israel eunekab Filistia koboten akinye. Ako mi mutai koboto inye ak werikuk. Ako keny indoi Jehova lugetab Filistia eunek lugetab Israel eunekab Filistia. Ng'olyot nekinyoru eng yo komwoe kole kiisto ribsetab Jehova ak itya kikoito chichoto konam bunikyik. Kiisto ribsetab Jehova ak kikoito chito nekakoistoegei tamirmiriet netilil konam bunikyik akobo inendet bunikyik. Kakeistoe urwet Saul, kimnotet nekikang'at Jehova kole oterteri bororiosiek cheoemchindos kibagenge. Kayomisiutietab Jehova nekamwa kole obeli bororiosiek tugul chemi emetab Kanaan ko kakeisto ng'otwanoto ak itya keyat kurget kele betutab mutai komwoe Samuel nekatokosu kobun oldab chekikobek komakomuchi Israel kotokotonon eng taitab Filistia. Ang'ololi ng'olyondoni komi biik chechang chekiketerter eng sobenywa rani. Mi biik chechang chekiterter eng atebosiekwak makomuchi kotonoso. Kitinye boisionik chekororonen nekingimande yai biashara ko ikim, lakini ng'ololi rani ko kikiterter maitinye kimnotet. Mi biik chekitinye atebosiek chekimen, kim karakta nenywanet mising, lakini ng'ololi rani ko kikiterter makomite ng'otwet neking'ote ichek. Ng'ololi rani komite biik chekicham koboibonyi chametabgei nebo borwekwak, lakini eng betut nekimanda akitya koesio Jehova koistoe Jehova urwet ak ng'otwet. Rani ng'ololi komi nyalilda neo. Ng'ololi rani komite bananda neo nebo runetab tuguk chechang. Kong'etegei tuguk chekiyome akoi chekiye akoi chekilochi. Akot yamdaet nebo kokwet komakomi amu kiistogei Jehova eng tamirmirienyi. Ibwat Job. Ibwati atkinye kowendi tuyet setani kipsengwet nekamwa kole kituitos werikab Jehova. Kangoitita oloto ketebe kele jibunu ano kole abunu ing ondet nawendote. Ketebe kele tos ingen Job kiboitionyu nechamat ako yanat komwa kole ongen. Koleji Jehova bo iman chichoto. Koesio setani kole mobo iman. Amu king'ote inendet urwet, king'ote inendet ng'otwet nebo mokornotet.
nebo kainet ne kararan, nebo tuguk che kimen. Komwa kole ndamwa tuguchoto komakonyitin. Komwa anyun Jehova kole koiste tuguchoto. Ako kinam koy nyalilda kapcho. Kinam komyan Jehova. Kibek lagok, kibek makarnatet. Akot ip kobek chomyet ne kimi kaitanyi. Amune? Amu kakoisto Jehova ng'otwet. Akase ale tekas missing eng muguleldo ng'ung inale bo komonut missing kaminuyetab Jehova. Imuch ine ko kiit nengap ngeng'alale kokere biik ko matabo komonut, lakini kelchinet neo nekonu urwetab Jehova ko mami kiy nekergei. Koiker sobetab Saul akemwochi kelechi mutai kindei neunekab Filistik akoman kiyai kounoto. Ki betut neisubu komanda Saul kwo luget ako kikiborchi tulonokab Gilboa. Watawirikyik ko kibekab Saul kounoto. Nekitun nyokorir Daudi kole bwa amu tulonokab Gilboa chekyoyan ketumchi korotikab laitoriat ng'ung'unyekwa. Akityo kochub nganasanoto kole makobitu ropta anan ko rewot ako kibit kemeut eng tulonokab Gilboa amu kikitumchi oloto korotikab chito neilat. Nganda kiilat ko kikakoistoegei tamirmirietab Jehova. So king'et kailet lakini kikakwo tamirmirietab Jehova. Kaiker kit nekiyaak eng sobetab Saul, amoche kebe keker biik che nekit oeng alak che kiyaak kounotok eng sobenywa. Nekibendi kitabutab Joana Injili kurgenyi ko 6 koitenyi ko 70 agoi 71. Joana Injili kurgenyi ko 6 koitenyi ko 70 agoi 71. Moche keker sobetab chito age nekiistoegei tamirmirietab Jehova. Notok kekure Judas. Kikure Judas Iscariot anan ko ng'wektoindet. Ingen komie Judas. Agenge eng kalamalaik chekitebi koboto Jeiso eng kenyisiek 3. Lakini mwasich boroindo kotebe tamirmirietab Jehova. Angen ale kakeng'alale Saul chito neloo missing nemite olimbo arorutiet neos. Lakini amoche kebwa akoi arorutiet nelel sikobit keriku gaa. Yekibwanunonu sikobit inai akinye ole teptoi. Amu kakeng'alale Saul ko laitoriat nemanachi ibwoti ile kibo laitorinik. Moche kebwa kerikunaan olibo gaa sikobit ikere akot akinye ile tos une sobet. Joana Injili kurgenyi ko 6 koitenyi ko 70 agoi 71. Anasom kesoman ketaune 66 sikobit kenyoru atindoniot. Koboyoto kochuchuigei chechang chebo alamalienyi amatakobendat ak inendet. Kilenji anyun Jeiso noto 12 obendi ak okwek kowalchi anyun Simon Petro kolenji Kiptayandani, kibendi ole mi ng'o? Itinye ng'alek chebo sobondab koin ak kikiyan ak ingen kele itilil nebo iman, itilil nebo Jehova. Kowalchi Jeiso ichek kolenji kimalewenok 12 ako oindet age eng okwek. Kimwa anyun akobo Judas nebo kap Simon Iscariot amu ine nekimache kong'wekta inendet ako ki agenge eng 12. Kait kasarta nekakonam kobichitu ng'alek, konam kobichit banda nebo alamaliet amu kakowekitu ng'alek missing. Konam koyesta alamaliet, kokangomach koyesta koba ketebe Simon Petro kelechi imache iwo akinye? Kole Simon, awendi ano? Ako inye nitinye ng'alek chetililen, ng'alek chebo sobon. Kowalchi Jeiso kolechi tos malewenok 12? Lakini kekasin 70. Kowalchi Jeiso ichek kolenji kimalewenok 12 ako oindet age eng okwek. Nako ng'olyo nenyigis nebo iman. Kole kialewenok 12 lakini oindet agenge eng okwek. Angolen oindet ko chito ne alamaliet. Angolen oindet ko chito ne kergei ak achek. Chito neu inye ak ane. Lakini kakemwa kele mi oindet kwenung'u. Ani ale ndatakemwoe besho eng tuyet kele mi setaniat kwenuni akitya kelechi anum kebendi kapkirwok betunoto. Koi kole chito amune sikureno setaniat. Lakini kamwochi Jeiso alamaliet komie kolechi man. Kialewenok 12 lakini mi oindet agenge kwenunyo. Akwanyun ngomwoe Jeiso ng'alechu komakoisto chichi kokeny. Kitestai kobokokyi kasit, kwai kasit, ako kitinye kasit nekararan osinye Judas. Mele kimakotinye kasit nekararan. Inendet ko ki chito nekinamu silingishek.
Kinamu chepkondok che kicham kiyum. Kimwoe eng kutit nebo Ingeresa kele ki treasury. Ko nganda kiyai boisionoto, ko kasu kokon Jeiso ng'oliot kole mi oindet kwenunyo. Kikundo no oindet Judas. Noni ale ni ko ng'oliot ne yoche kotaketebege amu chu ko biik che kimi ak Jeiso mo echek. Ng'ololi rani kakwo Jeiso Kipsengwet. Tabenech eng olimbo Kipsengwet. Mi tamirmiriet tilil kobotech. Lakini ko biik che kiyomisie ak Jeiso. Lakini kakonai Jeiso kole agenge eng kwenuni ko ngwetoindet. Ngebe 12 kimi Joana kora Injili 12 koitini ko 4 agoi 6. Joana Injili 12 aitini ko 4 agoi 6. Amasom kora ketoune agenge sikobit kenyoru atindoniot ne kararan. Taune agenge. Akingobata komi betusiek 6 sikoit Pasaka, konyo Jeiso Betania ole kimi Lazaro. Nekingeti Jeiso komong eng chekikobek. Kichopchi ichek eng oloto inendet amitwogik chebo lagat. Koboisienyi Marta ako kimi Lazaro koboto ichek chekiomisie ak inendet. Kinemanyun Maria mwaita ne nyamdut nebo tilit agenge nebo kamanutiet neo. Ako ile kelyekab Jeiso. Ako use sumekyik kelyekyi. Ak inyigon nyamdutiet nebo mwaita. Ako kile Judas Iscariot. Neki agenge nebo alamalienyi nekimoche kongwekta inendet. Kaamune simakyaldae mwai tenarisiek 300 sikikochi kobonono. Kimwani anyun maamu kirire kibonono akwamu kichorin ak itinye lolet nekiibet tuguk chemi orit. Akas kit nekamwain Judas kango kakile mwaita Jeiso nekamwa kole kimwaita nekibo rotilit agenge nekilitait agenge. Ani ale rotilit ko litait agenge. Kango kakorong Maria mwayata amu Maria ni kuniginya nikikisobi kobun kimnotetab oik nekakorat inendet. Ko kango kakerongyi mwaita kelyekab Jeiso akitya kouse sumekyik kole Judas amune sikobit kiser mwaita kerongyi kelyekab chito. Amune sikobit kenam mwaita nebo kamanut kiile kelyekab chito. Kamwa siret kole kimokomwoini amu kitinye maget nemie. Kimokomwoini amu kikose takitorete chepkondok chekibunu mwayata kibonono. Kole kimwoe amu kichori. Nia kaking'alal komie kemwoe kele kile Judas oye kotobore rani ndakakyalda mwai. Kototesoksek rabinik rani chekabwone lolet. Koni kakoker kakiser kaketu chupoit kaketumta mwaita kwam ng'etkong'o kole kanyoru hasara. Kochome kokon Maria mwai sikebe kealde kole kotakinyoru mwoe kipsomaninik kole ki rabinik chekibo mwayata ko kimelekto nebo kenyit agenge. Mushara nebo kenyit agenge. Noni ale ndakiboisie chito netoche mushara chetutigin chebo 5,000 ko nekit ko kibo 60,000 mwayata. Rabinik chechang nebo iman. Kokas kingwan Judas amu moker kailetab Jeiso kunye kamanut, lakini kaibwat kole takakotesak rabinik chotinye betutab raini. Ibwoti ngoliot nekakisoman atkan nekamwa kole kisetaniat Judas. Oine kakonam komnyi ng'etkong kailetab Jeiso. Kakonam komnyi ng'etkong kailetab Kiptayat nenyi. Amache ikerani biik chemi kanisa. Sikong biik chemi kanisa. Akitya iku sikong kora inyendet, tos mi ng'etkong oring'ung? Tos mi ng'etkonda nemi muguleldong'ung? Yo keker chito kobor, ko tos mi ng'etkonda? Takisubu ng'oliot nekimwoe kele chito nekakoistoegei tamirmirietab Jehova. Nenganda kimite Judas ak alamaliet ko kiistoegei tamirmirietab Jehova. Kimokomi tamirmirietab Jehova koboto Judas. Nenganda kicham komisiot ak Jeiso. Akitya kwai boisietab Jeiso. Ko kimokomi tamirmirietab Jehova koboto inendet. Amache kusikong akiker kit neu emet rani.
Noni ale tos inyoru pichait ile bichu mi emoni chechang komi tamirmiritab Jehova koboto ichek. Ya kabor biik eng emet kou ne biik? Ya kabor chito age ama ibor kou ne? Ya kaindo chito age ama indo kou ne? Ya kasich chito kit nekata neng'ung kou ne? Kata komwa ng'alekab chorset. Tos mi chorset emet? Ani ale kasoin ng'alalen tesetai eng emet akobo chepkondokab emet ole chortoi biik. Tos bwone kanisa bichoto Jumapili anan bendi kanisa Jumamos? Ani ale ingen. Ani akot inye nekosorani. Tos mi tugukab biik chemi eunekuk? Tos itinye tugukab chito chemi eunekuk chekinam eng oret nemabo iman? Ako nginyoru bichoto kotieni kole kibendi kipsengwet, kibendi gaa nenyo nebo koikeny, kibendi ole mi Jehova, lakini kaesho siret kolachicha. Orogenet neo mising kotebi chito ak Jeiso matinye tamirmiriet netilil. Ak kwanyun mele katemene Jeiso kukurchi tamirmiriet netilil Judas. Lakini kisikoesho Judas eng muguleldanyi. Akoyan kotai tamirmiriet neya Judas konyorinyi. Ongewekchigei Mariko kurgenyi ko 14. Iweksei batai kitikin yu kokimi eng Johana. Mariko kurgenyi ko 14. Takisubi ng'olyo nemwoe kole sobetab chito nekakoistoegei tamirmirietab Jehova. Kokakebwa kot kokakeitu arorutiet nelel notok kakeker sobondab anan sobetab Judas nye ki agenge eng alamalaikab Kristo Jeiso. Mariko kurgenyi ko 14 aitenyi ko 5 agoi Mariko kurgenyi ko 14 kaitenyi ko 4 agoi 5. Ana somge taune agenge sikobit kora kenyoru atindoniot nekararan. Akingobata betusiek oeng'u kobit igortab Paska ak makatinik chemakinde mermeret. Ak icheng'e tisik cheechen ak sirik kole imukto konam eng olset sikobit kobar inendet. Amu kile icheket amatongenam eng igorto simabolyo biik. Ak yekimi inendet Betania eng kotab Simon nekiame mogondosik, kotakotebi eng amishet, konyo kobokoryo netinye chupoit nemi mwaita nenyamdut nebo kamanutiet neo, akotu chupoinoto akorongyi metinyi. Ak kimny alake chekinerektos eng orit kolen amune sikibet buch mwai, amu katoyame kialdae mwai chesire denarisiek 300 akikochi kebononok. Ng'olyot nekakase takinyoru konakamwa kole akimny alake chekinerektos eng orit kolen amune sikibet buch mwai. Kimi alak chekinerektos eng orit. Yani kango kakerongyi mwaita Jeiso kuyi kakesoman kile kelyekchik, komi chekinerekso eng orit akomwa kole amune sikobit kibet mwai. Kanyo ng'olyo nebo nerekek, kakotuiyo ak ng'etkonda, kakotuiyo ak chorset, kakotuiyo ak atebet nebo lembech nekatebi Judas eng tuyet nemananyi. Akomwoe kole alamalietab Jeiso. Tuguchu king'olole ko tuguk chemengechen che sait age komatakere kobunji kamanut mising. Lakini ang'ololi atinye nyigisindo neo amu mayanakse eng kipsengwet tuguchoto. Mayanakse. Machobokse eng taitab Jehova. Jehova nenyo kakonech oret nekitililekei. Kakonech oret nekimuchi kechopchinegei keitainyi sikobit kimuch ketach arorutietab Jehova. Ongewektegei Johana nekan kora 13 kaitenyi 2 sikobit kitukyi yoto betutab raini. Johana kurgenyi ko 13 kaitenyi ko 2. Anasom kora ketaune kaitet agenge amu nekityin mising. Aingotom koit igortab Paska, konai Jeiso kole kakoi sainyi newendi eng ng'ony ko ole mi kwanda. Ko kakocham chechik chemi ng'ony, kocham anyun agoi betutab let. Ak eng saitab amitwogikab lagat, ko kakonde oindet ng'wektaen muguleldab Judas Iskariot nebo kap Simon.
Kokakonai Jeiso kole kakonde kwanda tuguk tugul eunekyik ak kole kibunu Jehova ak wendi ole mi Jehova. Koitetab oeng aketyinigei. Ak eng saitab amitwogikab lagat kokakonde oindet ng'wektaet muguleldab Judas Iscariot nebo kap Simon. Kokakonde oindet muguleldab Judas Iscariot ng'wektaet. Ibwoti ng'olyo nekakisoman netai nekamwa Jeiso akobo Judas. Kokakure Judas Setaniat anan oindet. Oine konye konde oindet tugukyik chito nenyinet konde ng'wektaet orititab Judas sikobit kong'wekta Jeiso ne Kiptaiyat nenyin. Nekamwa ale ngasomani ng'alechu asomani atinye nyigisindo neo mising amu tuguchu king'olole kekere eng sobetab biik chekimi tugul kibagenge. Ikere eng sobetab biik chomi tugul kanisa. Ikere eng sobetab biik chomi tugul kapkasi chebendi kanisosiek cheterter. Ikere eng sobetab biikab kokweng'ung chomi tugul chebendi kanisa. Ateb anyun ale takomi tamirmiritab Jehova koboten anan kikwo. Tos takomi? Katebi Judas ak Jeiso. Lakini kakoistoegei tamirmiritab Jehova. Moche ale kotoretin Jehova sikobit icheng Jehova eng imanit. Sing wikit nenyone kora nyiketesetai kekesu sobetab Judas ak itya kebe keker kebeberta age. Eng kwenetab wikini tugul icheng Jehova. Cheng Jehova ak icheng tamirmirienyi. Amu notok kit nekikinde orinyo kamwa kole tamirmiritab Jehova ko konorwet netai nekakinde nemwoe biikab Kingereza kekure deposit. Nekakinde asikobit kenyorune amdaet ak kipsengwet. Ko yo mami ko makitinye share eng kipsengwet. Lakini yo mi ketinye share eng daitab Jehova. Moche ale kotoretin Jehova ing inye nekiistoegei Jehova. Iwekyigei Jehova eng wikini sikobit kotenyoru amdaet koboto Jehova ak inyoru it paunatetab kipsengwet ongesab. Kanamwa kongoi neo Jehova amu ng'olyondeng'ung ng'olyot nesobe, ng'olyot neisyochi, ng'olyot nekararan. Soman ng'olyondeng'ung Jehova, somanchi biikuk Jehova eng kailet nebo tamirmiriet netilil. Namache amwa kongoi eng ole kaishakte kabwatutikyok eng betutab rani. Kongoi eng ole kainoisioite eng ng'olyondeng'ung Jehova. Nekasochi ichek koistoegei tamirmirieng'ung Jehova amu kiuwekitu mugulelwekwak. Ale iwekyigei nebo oeng Jehova. Sai namye kalung'ung netilil Jehova ale kochi boroindo nebo oeng ak nebo somok akoi nebo tisab Jehova. Simabetyo buch ako kikakochamcham nyeindeng'ung Jehova. Simabetyo kou Saul, simabetyo kou Judas. Chinganda kitebi koboto Jehova ak Kristo Jeiso komakobore yoto. Noche kat ichek chekikwaite ngekwogik ak ikochi Jehova taunet nelel. Aberur biikuk tugul chekakoebit ak amakyi myeindo nebunu kipsengwet. Mukasayani koboto kongoi eng kainet netilil nebo Jeiso nekatyogindenyo. Amen. Nen kemwochin kongoi Jehova amu kang'ololwech en oret ne inegen betutab raini en sirutik chetililen chekakenyoru. Sobit kotestai Jehova kwai nemie akobit kora keeku chekakiyekitu en atkai tugul en ng'olyot nebo Jehova. So boroindo nekibendi en nguni ko boroindo nebo sadaka nekimoche kemwoi kongoi amu netesetai utie boisionitet sobit kimuch keichinen ak ketii boisietab Jehova kibagenge. Ko yekitesetai en kebeberta nebo konunoik ko amun imiten kebeberta leimi en nguni komuch iityech en nambarisiek cheisubi 400-222 ko account Isre 56-28-65 paybill number 400-222 account 56-28-65 ngoberurin Jehova yamaitesetai itie yekinyoru tiendo nemwoe kole neng'ung'et torornatet yon kitesetai en kebeberta nebo konunoik. Agala sunet, mami ne ogerge.
sikesobe kouni ibe umunekim en betusiek tugul mamine ogerge sikesobe kouni ibe umunekim en betusiek tugul mamine ogerge toronote akalasunet mamine ogerge we baba chamyengu we baba matinye kalotunet ichome chitugul kogergei chamyengu we baba matinye kalotunet ichome chitugul kogergei toronote akalasunet mamine ogerge we baba Atenun we baba betusiek tugul mamine ogerge we baba atenun we baba betusiek tugul mamine ogerge we baba toronote akalasunet 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 mamine ogerge we baba. Aka yon kimoche kemwoin kongoi Jehova amun kakwai nemie kaketi boisiet kibagenge kibendi kekere saet kesoe nebo sadaka. Kongoi amache kesochi kayumanik anan sadaka chekakenyoru sikobit kobirurok Jehova eng kokwek chekakokonu akotes Jehova boisionikwak ongesawa. Kanamwa kongoi neo Jehova amu ngokoikonech emet ikonech boisiosiek chekiyoe ak ikonech kimnotet nekinyorune mokornotet Jehova. Mukemwa ile inye neikonu kimnotet nekinyorune mokornotet. Kongoi eng biik chekakokon tugukwak kobwa kong'ung netelel. Ine nekakokon tugukyik betutab raini kokasomchi kaberuret ak mieindo Jehova. Ale mondoi kora eng wikit nenyone ak eng betusiek chemi tai ko eng neiberurot mising ak nesire ko eng neiberurot eng sobondab koikeny. Amu kasochi ayoni eng kainet netilil nebo Jeiso ne Kiptaiyat nenyo. Amen. Nena kemwochin kongoi Jehova amun kakwai nemie kotar kaketuiye tuyet betutab raini koribote kotar ketuye en wikit nenyone kechomegei so komoe kepchei tugul mieindab Kiptaiyat ngobirurok Jehova akotestai koribok en boisionikwak kotugul en wikit. Kongoi mising. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen.